Salibonani izihlobo ezithandekayo, sisamukelana njalo kuviki entsha lapho sithola njalo ithuba lokuthi sifunde njalo iBhayibheli sizwe okunye ngoJesu. Namhlanje sikusifundo sesihlanu. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngilequla engihamba lalo, ngizabanxusa abafowethu lapha ukuthi balibingelele labo baziveze ukuthi bangobani. Salibonani balaleli babukeli. Ngegama lenkosi yethu Jesu, kuhle ukuhlangana njalo esifundweni okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani babukeli labalaleli, sisamukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu okhulumayo uNkosikazi Mpofu. Siza kuba lomthandazo singena kusifundo sanamhlanje, kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, siyabonga ngamathuba njengawona la osinika wona kubana sifunde ezwini lakho ngalo esihlanjululwa ngalo. Sicela ngathi umoya engcwele engaba phakathi kwethu asivezele amaqiniso ofisa ukubana sibewazi ngezikhathi zokucina bese siphila ngawo, silungele ukuzwa kwakho sokusondele kangaka. Busisa abantu abakho endaweni ezitshiyeneyo, ubenzele kahle ngesifundo sona lesi, sitholakale sikhona ekhaya singabasindisiweyo ngenxa kaJesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga. Siyaqhubeka ngebhuku lika Korinte, sekuKorinte wakuqala. Siqhubeka sifunda okunye ngoJesu. Isihloko sethu saleli viki sithi sona konke kulethe udumo kuNkulunkulu. Konke sikwenzayo udumo luyakubani. Sizakhangela kuleli viki, sikhangele ibandla laseKorinte, sikhangela indlela ababeziphatha ngayo, indlela ababekhonza ngayo, indlela ababekhulumisana ngayo, la indlela ababephilisana ngayo. Bese sikhangela ukuthi konke lokho ababekwenza bekwenzela bani, ukuthi udumo liye kubani. Ngokufunda ngabo bese sifunda lathi esimele sikwenze lokuthi singaphilisana ngayiphi indlela. Ukuthi sisungule le nkulumo, ngizacela uMandlo asibalele indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. KwabaseKorinte bakuqala chapter lingeka 10 iverse ingeka 31. Ngakho ingabe liyadla kumbe liyanatha loba kuyikuphi elikwenzayo, wenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Sikwenze ukuze udumo luye kuNkulunkulu. Sihlobo zami, sike sixoxe ngalesi sihloko lokonke lo ukuthi nxa kutsho ukuthi konke kugoqelani kanti kuyini esimele sikwenze. UmKristu unjani? Kulalapho yini alethe udumo kuNkulunkulu, lalapha amele aziphilele khona. Kuyini esingabe siyakuthola la? Mina nginanzelela ukuthi njengabantu kasiziphilele. Singaba kaNkulunkulu ngokudalwa, sibe ngaba kaNkulunkulu ngokuhlengwa. Ngaleso sizathu ezintweni zonke ubuyithi bethu bonke kumele bulethe udumo. Lapho dla khona kuphakanyiswa uNkulunkulu, lapho okhuluma khona zonke izinto zenzayo zibe lesidindo esizaphakamisa uNkulunkulu. Yonke into yenzayo ilethe udumo kuNkulunkulu, kuphakanyiswa uNkulunkulu, kungaphakanyiswa umuntu. Ngithe ngibala ngazibuza ukuthi uqamba ukudla lokunatha, right, kodwa uthe kuko konke kuthi kulokugqoka, kulokuhlabelela, kulokwenza izinto ezithile, kodwa lapho uqamba into ezimbili, right, kuthi ukuthi kwakulohlupho ke eKorinte ngokudla lokunatha, right, okuza kubona futhi ukuthi lakithi kulohlupho. Yes. Uthena nxa ngizathi ngisidla kumele engikudlayo kulethe udumo enkosini. Futhi kungaphambanisa omunye umuntu, ngoba ngingaphambanisa omunye umuntu udumo lenkosini alusahambe ngoba luona omunye umuntu odala umfanekiso kaNkulunkulu. Nxa nginatha kumele ngikwazi engunathayo kulethe udumo enkosini ngendlela kwenza uNkulunkulu abe nguNkulunkulu angasuka endaweni yakhe. So uPaul uzosinika isifundo soMkristu ukwenza kwakhe konke kufaka uNkulunkulu esihlalweni sakhe kumsusi, ngoba sizinceku silanda lokho athe sikwenze.
Ngiyabonga mfundisi le ndaba oyilethayo eyokudla lokunatha. Ngoba isixwayiso sesizukulwane lesi kuthiwa kwakunjalo emhleni kaNoah, emhleni kaLot. Babesidla benatha. So kule ndaba iqhakathekileyo khona lokho ekudleni lekunatheni la indlela esiphatha ngayo. Ngwenya okunye sikuthola. Mhlawumbe ngingeze laphana. Masithi uma lisidla linatha ngezinye indlela kumele ukuthi siphudumo kuNkulunkulu sinatha la ngemva bana sesinathile esikunathileyo kusithiye sisemumeni ukuthi sizanika udumo kuNkulunkulu ngoba kulokunye sikunathayo okudunga ingqondo ugcine kusithiye sesisehlisa uNkulunkulu esikhuleni sokuthi sinjani simdumisa umuntu yena ngokwakhe udalelwe ukudumisa ukukhonza ngeze yikho uthola ukuthi umuntu angaswela ukuthi aqoqe kuhle uyasikhonza isihlahla ngoba ukukhonza kungaphakathi kwethu ngidinga yikho lapha ekhuluma ukuthi uNkulunkulu munye kudinga ukuthi uNkulunkulu akhonzwe adunyiswe ngakho konke esiyabe sikwenza empilweni zethu kakhulu ngakho konke ungakhangela indaba yokudla lokunatha into encane kakhulu nxa sesikhuluma ngokudla abaningi vele bazobaphe ukuthi uNkulunkulu akakhathali ngokuthi udlele unathane so okuzilethwa lapha yikuthi kukho konke sikwenza kuqhakathekile ukuthi silethe udumo kuNkulunkulu uhlupho lwaseKorinte ekunye siza kuthola ungakhangela izahluko 5 siya ku7 zindaba zokuziphatha emacansini indaba zokuhlobonga izo zazikhathaza ibandla laseKorinte bephile beziphilela le ndaba zokukhonza bekhonza izithombe ngokunye siza kuthinta lokuthi sikufake ku context yesizukulwane sakhathesi okunye nje bengucabanga ukuthi kulezinye izinto esilamalungelo lazo umKristu asomKristu ngamalungelo umKristu ngumKristu ngalokho okuletha udumo kuNkulunkulu so kungaba lilungelo lakho kodwa nxa kungalethi udumo kuNkulunkulu kayisikho kwethu njengamaKristu amen kungase kwethu kungamalungelo yes isiKristu aso kubusana kwethu emhlabeni ukuthi kule malungelo esifazana ayesilisa awumuntu isiKristu ilungelo ngelika Jesu right elokuthi silande lokho akuchileyo ukuthi kuyangithokozisa kunzima kulula ayiso into mele ngiyikhangele ngikhulume ngayo kumele ngithi ngiyenze ngoba yikho kwenza ukuthi ngibe umuntu wakhe ngibe inceke yakhe nxa eloba kanje ukhangela ukuthi uthando kuthiwa yilo kumele lubuse umuntu ongumKristu lugcwale kuye nxa sengilothando kuza ngenza umlimo ngimthande ngingathanda umlimo lawo maforoso nguzonde ngizakwazi futhi ukukuphatha kuhle so indaba yothando iyaadreswa nguPaul lapho ukuthi lingaphathani kubi ngendaba zokudla lize liphanjazele imizimba yenu liphanze abanye abantu so indaba yothando iyomele ibuse umKristu abuswe athunganyele ilungelo lomKristu luthando hey sike sikhangele indaba le yothando ilethwa ngumfundisi manje akungikhangelele uKorinte wokuqala ngo8 sike sikhangele uverse 1 sisiya ku4 lapha sikhangele ukuthi kanti kukhulunywa ngani lapha mayelana lokudla okunikelwe ezithombeni siyakwazi ukuthi sonke silolwazi ulwazi luyakhukhumeza kodwa uthando luyakha umuntu ocabanga ukuthi wazi ulutho kakazi lutho njengoba efanele ukwazi kodwa umuntu othanda uNkulunkulu uyamazi lowo muntu ngakho ke mayelana lokudla okunikelwe ezithombeni siyakwazi ukuthi isithombe kasilalutho emhlabeni kasisilutho emhlabeni kanye lokuthi uNkulunkulu munye kuphela ngakho omunye ake sikhangele la uPaul uqathanisa indaba yolwazi lothando le kade usisungule umfundisi ya kuyini kanti esikwaziyo kungaba ngumthetho ukuthi nxa sesikuqathanisa lothando uthando kanti kwenzani singaba ulwazi olungaba ingozi luba uthando lungekho alright ngingaletha isifundo esihle kakhulu kodwa nxa uthando lungekho sishiye silimazile endaweni yokuthi sakhe alright so yikuthola ukuthi esikhathini esiningi uma ngilothando
engiza kuletha ngiqala ngikhangela ukuthi engikuletha kibo kambe kakubalimazi kuzabafundisa yini kumbe kubalimazi ngoba uthando kade vele kuyini uthando ngumlimo so ngezindlela ekufuna ukuthi ngikulethe kumele ukuthi ngikulethe babona umlimo bangaboni mina bazwe umlimo bangezwa mina kuza kunanzelela ukuthi nxa ngikulethe ngendlela elothando uNkulunkulu aba nguye ophambili wabonwa ukuthi nguye ophala umthetho nxa ukuthi kungumthetho ayisimi kuyakha endaweni ukuthi ukubhidlize ngoba ngizabe ngikhangela labantu ukuthi kambe aluba kuchiwo kimi lokho engikutshoyo bekuzaba mnandi yini kumbe bekuzalumela yikho kusilelayo kanengi kuzintshumayelo zethu kumfundiso zethu lokukhuzana kwethu uthola ukuthi siyakhalimelana nje kuphela kusilela uthando ukuthi uma singathandana kuzasincedisa ulwazi lulodwa lwenelanga manje ulwazi vele kumele luhambe lothando ungananzelela ulwazi lungaba lodwa ilolo liyana olusolusiba lokuziphakamisa luqede lapho bese lukhoza lokudabukana kwabantu ama divisions kodwa sinanzelela ukuthi uthando lolu nxa singasalusebenzisanga saluhlanganisa lothando luba luthando luba lulwazi olungekho qotho kakhulu so kumele lokho kwizinto kuhambe ndawonye kuhambe ndawonye mfundisi indaba leyi vele eyokudla kuyini kanti kwakusenzakala eCorinthe icontext yakhona eyokudla kuyini kwakusenzakala sizwe inyama lezi ukuthi zazinikelwe ngapi kutshoni khona kuve kwahamba njani isahluko ngesika 8 lapha eCorinthe wakuqala uPaul uthinta indaba yayiphile ebandleni alright ukuthi abantu laba baphendukile kodwa kulabanye lokho besilele khona ngale besakhonza izithombe kwakule nyama ezazinikelwa kumathempeli ezithombe zabo khona ngale alright inyama le futhi yayiphinda inikwe bona abapriest bakhona la wasuke ngobunengi bayifaka emarket bayithenge ukuthi yethengiselwa abantu nje so bese kusiba ke lamaKristu lawa amanye abuthakatha ukuthi ngabona usuthenga usidle emarket nxa usithenga emarket wena suwile katika yikho inyama yayibhala ukuthi le ivele ezithombeni le ngangaphi so yikho ayikwathi hayi umuntu uhambe siyazithengela kangeke umuyise wena okwaziyo ungazi ukuthi abantu lapha sebesola ngcono uyekele ukuyathenga ngoba uyakwazi ukuthi ngathenga sengimisa uzibani so ezama ukuthi odlileyo lo thina angidlanga kakulenzi libe ngabawileyo uma likuKristu ngothando uthando lokaKristu liyacica zonke izinto yikho evuna ukuveza ukuthi okuthiwa kungakwenzi kakhulu ukuthi usuke wena uye ethempelini lakho nangale uyekhonza lapho kodwa ke ungahamba uyezithengela ukudla ongawazi ukuthi kuvelele uthanda nginike isibonelo balelo abukeli siyathenga umumbu kulabanye abantu bangadibisi abanye bazidimela ukuthi kodwa wonke uye GMB so nxa siyathenga so ngathi ngicela ukuthi ngiselect lapha owani yadibisi uzawubona ukuthi umlimi ufuna ukuveza ukuthi nxa ukuKristu akula mandla kwidolokhana kuyazi kuphele singabonanise sikhanala phansi ukuthi wena nxa uthenga la ohambisa uzibani hayi subulala isiKristu ebantwini siyabonga ukusicombela umpikitsha wakho ukuthi okwakukhulunywa ngakho kuyini ngoba kanengi amavesi ona la abanengi abangaqedisisiyo bawathatha bawaphice kucina sokukhulunywa ngokunye sokungani sokungamela kuphilwe nje kuphela ungakhathalekile yes manje indaba enthathekisileyo yona leyo ukuthi kuba isikhubekiso kwabanye la khathesi maforo zikhona izinto eziyisikhubekiso kwabakuthakathaka mina ngizakhuluma umzekeliso walokho kunye kwake kwayenzakala kwenye indawo kuthiwa indawo eduze la khatshana ikhanda lami ngangililuke njengabanye ababeqhaqhiswa omunye wathi nizaqhaqha njani na ngomunye laye ufakile lami ngakubona sibili ukuthi kambe ngingaqina ngiluke ngendlela osokukhubekisa umzalwane ukuthi kungandlela umzimba yini maforo ukuthi ngiqhaqhe ngikhiphe ukwenzela ukuthi omunye azuzakale kuKristu so kwezi izikhathi balaleli lababukeli kulezinye izinto esiyabe sizithanda eziba yizikhubekiso kwabanye singabi labana ukuthi okhubeka kakhubeke okunye okusemandleni ethu ukuthi enye into sungayikhipha sungayisusa omunye umuntu anjani asindiswe singabi yizikhubekiso sibuyela kundinyana yethu yokwaziwa ngekhanda ukuthi konke esikwenzayo kakulethe udumo nxa kungasazwakali kahle
asifundeni ukuzidela sizidelela eminye imphefumulo. Interesting. Siyabonga. Ngikhanela uvesi ngo-10 lapha sigqibe lindaba. Ya ukuthi uPaul ayekuthinta lapha ikakhulu ekhanyele ibandla leli leKorinte la ngendlela ababephila ngayo engelathando. Into esifuna ukuthi sithinte sincedisane la. Ukuthi okudingakalayo kakhulu luthando. Singathanda abantu labantu esibasebenzelayo ngaba yizihlobo ungabathanda uzawafisela okuhle. Labantwana nxa ubathanda ubakhuza kuhle ngithi phela uverse 10 uthinda pha. Ngoba nxa umuntu elesazela esibuthakathaka ebona lina elulolwazi lisidla ethempeleni lesithombe kambe kuzakuba lesibindi sokudla okunikelwe ezithombeni na? Right. Yeliyana ithintwe ngumfundisi ngithi phela ukuthi sesimele sikhaliphe la yena le kade uyithinta amandlo ekuphileni kwethu siqaphele singafithizela kwele. Cabanga omunye obuya kimi yilo. Kwelinye ilanga umuntu wayewomile. uKristu womile afuna amanzi sibini. Right. Wafica indoda uyazikhela ngesigubhu sesikadi. Right. Uthi hayi mdala kanyana ngamanzi sibili wachithe ngiyanatha. Bathi ngiyabuzwa mntakaba. Batho ngale nxa ngingaphatha ngithi uyafika ekhulumana hayi zanatha phambili. Uzingaphazamisa abanye abantu uwencedile sibili. Kodwa anti wena kula problem mina uhlupho lwami bangikhangela abazalwane ngoba mina ngimaphambo kwabantu. So wayenqabela ukuthi kungasali kule vakele lingayisilo. Yikho uPaul akutsho lapho ukuthi ungabe isikhubekiso njalo futhi ungasoli kodwa kuqondiswane sisazi ukuthi akulanto engamaphambo kaNkuluNkulu. uNkulunkulu ngomela kukhonzwe ayikho nenye into belikhonzwe. Kakhulu asibeni lolwazi sibe lenhlakanipho nxa siphila labanye abantu. Sicina lapha ngwenya yiziphi izikhathi lapho ulwazi lapho ulwazi kungela thando okuba kubi khona kakhulu. Izigaba kumbe kungaba sebandleni lapho kuke kwavezakala ukuthi kulolwazi kodwa kulathando kumbe emsebenzini kumbe yilo kungaba khona izigaba ezinjalo. Ngivumele ngikhumbule emuva ngale aluba itemperance ibilethwa. Ilethwe uthando lungekho. Wazi wafika esigabeni esokuthi odla inyama izulu kalukulinuka. Kwenza lwana usanda ukuphenduka kwenza abantu abaningi bachinyama ngokwesaba. Bathi sebeyibuyelela bayidla ukudlulisa amalawulo. Ngoba babengazange kube lothando ngendlela okwaletha ngayo kwalethwa ngoba lihloka ligecayo sibili ukuthi uma uyidla la usuyekelela ukuthi usufuna ukuya ezulwini awusayekeleli kwezempila kahle. So kudingeka ukuthi konke sikulethayo futhi sinanzelele lo mumo esikuletha ngawo ukwenzela ukuthi abantu bababona uthando kababambona uJesu kukonke sinjani esiyabe sikuletha kumbe ngisemsebenzini indlela engithungamela ngayo kayingangenzi kube ngufaro kabambona uJesu nxa kuthi kumbe umntwana esikole wonile kaqondise ngothando la nxa ephisa ijeziso kananzelela ukuthi ayiseso usiphiwa ngothando hayi ngoba kuzondakala yena. Kakhulu so konke sikwenza sikwenzeni ngothando. Ya abantu babone bakuhawukele bakukhwabithe njalo ukuthi lesi yisenzo esihle. Silokho siqhubeka ngendaba yothando. uKorinte wakuqala ngo9 ivesi ngo1 siya ku6 bese sikhanyele uthando lokuzidela. Sifunde. Yes. Kangikhululekanga na? Kangisimpostoli na? Kanje kangimbonanga uJesu inkosi yethu na? Kalisizithelo zomsebenzi wami enkosini na? Lanxa ngingasuye umpostoli kwabanye, impela nginguye kini. Ngoba lina liluphawu lobupostoli bami enkosini. Lokhu kuyisivikelo sami kulabo abaza kungahlulela. Kasilalungelo lokudla lokunatha na? Kambe silelungelo bani lokuthatha owesifazana okholwayo owendileyo sihambe laye njengokwenziwa ngabanye abapostoli labafowabo benkosi kanye loKefasi na? Kumbe yimi loBarnabas kuphela esingelalo ilungelo lokusebenzela impilo?
nguPaul lapha okhuluma amazwi ekhuluma la ngobizo lwakhe lokuthi yena uminjani. Now kuyini esikufundayo lapha kulesi kulama verses wabaleyo ngokuzidela ukuthi kuchona ukuzidela nxa sikhuluma ngothando. Right, ukuzidela ukuthi wena uzifake ekucineni. Yeah. Ufaka abanye abantu kuqala. Right. Kule ndawo lapha ayithinte khona akhuluma ngokudla la ngokunatha. Now umpostoli Paul ngiphinde ngithi kule khona umbhalo lapho uNkulunkulu athi abasebenza endlini yakhe baza kudla ngaphi endlini yakhe. Now umpostoli Paul wasesenza kwangani uphikisana laye. Umpostoli Paul abesithi akutsho ukuthi kumele ukuthi nxa ngimele ukuthi ngiyasebenza umsebenzini wenkosi sithi mhlawumbe kwenzakala ukuthi ibandla ukuthi lingiphathise ngemali ethile ukuthi ngiyefika endaweni ethile kodwa imali yana nginanzela ukuthi hayi ayeneli. So kumele ukuthi mina ngibe kwazi ukuthi hayi ongithumayo kasilo bandla ngithunywa nguJehova. Kumele ukuthi ngizidele ngihambe uma ngodlula lowana ngiyenze lokunye bekumele ukuthi ibandla lingiphathise ngakho la ngangiphathisi ngikwenze mina ngikwazi ukuthi oza ngivuza ngubani nguJehova. Umpostoli Paul ungananzelela akazanga alindele ukuthi ibandla limphathisa konke wayesenza amatende. Right. Engenza amatende angakhangelela ukuthi ibandla liza kumnika imali kodwa wazidela wasetshengisa ukuthi eyakhe inzuzo alayo kayisebenze lapha ade kumele ukuthi ancediswe khona angalindele ukuthi ancediswe ngaso sonke isikhathi. So umpostoli Paul wayezisebenzela azidele so lenzuzo yakhe azayisebenzela ivangeli. Okay, okunye kuyindaba. Okunye kwesibili ukukhuluma umpostoli Paul uthena ngesikhathi sakhe babevunyelwe abafundisi laba abafundile laba ukuthi bathathe ahambe lomkakhe ibandla libhadale lomkakhe laye bonke bethole inzuzo ukuthi bayisebenzise. uPaul uthi naye ngangilelungela ukuthi ngithathe lami ngibe njalo kodwa ngazisidela ngingedwa ngasukuma ngiphinde futhi ngizibhadalele ngisenze umsebenzi kaThixo ngalokho engikwenzileyo. Uthi kayisikho ukuthi ngangalalungelo wayetshengisa ukuthi uthando lukaKristu luyachiyana lokukhangela ukuthi ibandla limele lingenzeleni. Lingenza ibandla lingenzanga umsebenzi kaWumbi ngoba ngifuqwa luthando lukaKristu. Uma silothando loNkulunkulu ngizathanda ezinye izoni ukuthi ngizihambele ngezitshela ngoJesu. Ngenye indlela kungaba le effort kuthi khona hayi thina silemali ukuthi enxe ngahamba isuku ezimbili kuphela asida ungenelisa ukuthi ngenyawo nxa kufikeka ngebhasikili ngiyabe ngisithi ukuthi ngifuqwa nguJesu angithunywa libandla kumbe ibhodi kodwa uNkulunkulu ole bhodi lebandla nguye osengisebenzisa ukuthi ngihambe. Usinike isibonelo ukuthi bakhona ke eBhayibhelini oakhwila lapha lokuze loPriscilla babehamba bebabili ngenxa ukuthi babethethene. Kodwa uPaul uthi hayi mina ngakubona ukuthi nxa kunjalo angeke ngithi sengishote enye imali ukuthi ndingo omunye ukuze ngithole imali ebandleni. Ibandla kalenzelwa ukuthi silimunye. Ibandla lilothumo ngilothumo lapho lisilela khona lami ngiyangena ngokuzidela umlimo bese ngiphathisa. Yeah, ngithemba bayezwa ikakhulu laba bakhutheleyo emsebenzini wenkosi. Kwesinye isikhathi abantu sefuna ukuthi abe sesidla khona lapho ebandleni ngaphe vilapha asambeni siyesebenza isifunde sisifundiswa nguPaul sebenza ibandla limele lithola inzuzo kuwe not ukuthi wena ngosizithola inzuzo yebandla ngokunye okucina kuphamzamisa uthumo lwethu. Yilihlupho lwaso lukhona eKorinte ukuthi abantu base befuna ukuthi idla lapha enjani bakhe khona namathela kuyini onye singabe sikutholile lapha nani. Okunye ngunanzelelayo ukuthi lapha maforo bekulilungelo lakhe lokhu ukuthi akuthole esike sakhuluma ngakho. So kungenzeka kumbe sithenga izinto zebandla sesithenga ilanga laze lathi salamba sisicupha khona lapho akulabungozi ukuthi sithathe yethu sithenge ukudla umsebenzi wephani phambili. Sinanzelela ukuthi kukhona yebo kuyabe kuright ukuthi sikwenze kodwa ngenxa yothando kulezinye izinto esizichaya indiva ukwenzela ukuthi umsebenzi uyephambili. Kungaba iprogram khathesi kulinyiwe kulomumbu kumbe iguest day ensimini yami nxa umlimi embusisile
akulabungozi ukuthi ngigamule umumbu mpheke ngibuye lawo kulokuthi sengiyatshona sensithi kuthiwe kakula mali iprogram ife ngoba kakula mali. Okunye kuyadinga ukuthi sithi kumalungelo ethu amanye silawo siwachaya indiva. Indaba yokuzidela ilungile ansike sayithinta indaba yokuthi olelungelo kuJesu ngase sibuya kuJesu lokhu kuyasebenza lokhu Ndlola semtshadweni ukuthi uyazi ungangena ulamalungelo akho ufuna ukwenzelwa izinto kumele ngizuze lokho kanti usubuyile ubale uKorinto wokuqala ngo9:14 and uyabuloko sithi hayi mina ngothiwa njani anti kuthiwa uPaul wayelelungelo lokuthi kanjani azuze adle ebandleni kodwa uyadela amalungelo akhe athi hayi mina ngizaphila ngalindlela so indaba esikiyo ukuthi singa sacrifice like sengiyuthile ukuthi ebandleni emtshadweni ubudle sizidele si-sacrifice ungathi mina yimi lokhu kulungele yimi kumele ngikuthole yikho kuba yingozi. Ngifuna ukukhumbuza abalaleli abukele kuvele nxa sibuye esiKristini olelungelo nguJesu kakhulu thina singabalandeli bakaJesu Right. so ilungelo lethu silandela uJesu akutshoyo ngingathi ngilelungelo ngizakele ukwenza izinto ngikhangela ukuthi ibandla lizangenzela kodwa mase ngibuswa luthando lukaJesu ilungelo lakho na nguJesu sengitshela ukwenza ngoba vele angisaziphileli uPaul watsho njalo 1:21 Philip wathi kimi ukuphila nguJesu kufa inotho so nxa sokuphila uJesu kakula lungelo enza likhuluma ngizathi Jesu sengifuna ukwenza uza nginika okwenza ngoba nguye ongithumayo asifundeni ukuthi uPaul usifundisa ukuthi asideleni isikhathi sethu sidele inzuzo sideleni sikwenzele uNkulunkulu isibuso siyeze ekugcineni nxa uJesu sebuya kakhulu indaba yesiKristu ngiyokuzidela uthi lo ndlandelayo kathatha isiphambano sakanjani uzidele yebo futhi akulula ukuthi uzidele nxa ungamthembi ungamazi okuthumileyo uhluphe silalo ukuthi sisuka sikhangela inzuzo yethu ukuthi imala lapho ephelele khona kangisadluli anti imali yami iphelele khona ukanti singabamazi uJehova uthi yona lana imali engithi ngiyami kayisiyo yami uJehova nguyovuzayo uthi yena singaphatheka emsebenzini wakhe yena indingeko zethu nguye ozazikhangela yikho kumele ukuthi sibe mazi sibese sifuqwa luthando lwakhe kulula ukuthi sidlule sigabhele lokhu uluntu olukujayeleyo kuye ngale siyabonga kakhulu sike sikhangele embalini uyazi ukukhangela imbali into engithandayo uthi yena asila kwesaba zilonke singakhohlwanga ukuthi ukwasithungamela njani embalini so sike sikhangele lapha uKorinto wokuqala ngo10 ivesi ngo7 siya ku11 sike sinanzelela ukuthile lapha manje ukuthi kanti endulo baqhuba njani lapho bawela khona ngoba lokhu kumele kube yimze kusincedise ukuze la singawele emagodini afanayo u7 to 11 lingakhonzi izithombe njengokwenziwa ngabanye babo right njengoba kulotshiwe ukuthi abantu bahlala phansi badla banatha basukuma bagida akumelanga sihlobonge njengokwenziwa ngabanye babo njalo ngosuku olulodwa kwafa ababezinkulungwane ezingama23 akumelanga silinge uKristu njengokwenziwa ngabanye babo babulawa zinyoka lingakhononi njengokwenziwa ngabanye babo babulawa ingilosi ebhubhisayo izinto lezi zenzakala kubo njengezibonelo njalo zalotshwa njengezixwayiso kithi osekufike kubo ukugcwaliseka kwezikhathi zonobani ezenziwa nguIsrayeli enkangala ndiyazi ukuthi nxa ekhuluma kanje uPaul ngibona silumoya kaThixo wasebenza ukuthi akulobe right ekhumbuza thina into ezikhulunywa lapha ezayizolo lezi kuthiwa ngezayizolo ziphila kakhulu ukudlula izolo nakade ngoba uIsrayeli kuthiwa phezu kokukhonza izithombe ezazibonakala ezinye izithombe ezazikhonzwa ukuya emacansini right kuthi bathabisa izithombe ngenkonzo yokuganga right ngabantu babephila ngobuhlobongi ngabantu futhi uthi babelinga uNkulunkulu uthi bekhulumile ukuthi benze ngendlela enje bona bamphikise uThixo uzafica ukuthi eShittim laphana kwafa abantu abanengi ngenxa ukuthi basuka bazihlanganisa ngabezizwe ngokuganga ngokuya emacansini uNkulunkulu wazonda watshengisa ukuthi baphambanisa
uhlonzi lwemuli yakhe olokuthi uyindoda eyodwa umfazi oyedwa uyibandeli lodwa uKristu yedwa. So indaba elapha ngeyokuthi umlimi uyasikhumbuza ukuthi indaba eyayizole kaIsrayeli eyokwehluleka ukukhonza uNkulunkulu yedwa bakhonza izithombe bathatha amacansi bawakhupha emtchadweni bawenza okuthokozisana lokuthokozisa uThixo kuyaphila namhlanje. Silento okuthiwa amavuzu party. Right. Abantu abafika babuthane batshena abafazi njengana amabhaza achisa. Abantu ukuthi bayaphila nje impilo yokutshintshana ngenxa yesono sesikhona ikukhuzo esikwenza abalali babukela ukuthi uNkulunkulu uthena okwenza kalizwe lokhana kakube isifundo kithi ngoba sokuphila lezi nsuku umKristu wonke kabaleke alimuke abuyele kuNkulunkulu sikhoze na yedwa ngoba uThixo kamela ngahlanganiswa lezinye izinto. Uyazi indaba leyi Ngwenya mina ngithathekisa ngiyangizibuze lapha babesenkangala la yikho laphana wawulensika eyeze kanye yikho kwakudla imana lapha mahala so laba abantu bavuke ekuseni badla imana anti base besiyaganga phansi komthunzi oliyezi lika uyakuzwa ukuthi umuntu uthi uwona phambi kaJehova benza yikho kwafa inkulungwane lezi bengasethuki yikho phela uNkulunkulu wathi ayufini yaswenze kahle yasho kungasilokho beliqeda lonke ngiyanga lakhathesi Ngwenya senzelwe umusa ukuthi sivukile namhlanje sidlela breakfast silapha siqokile bese sithi esenzele umusa lo izulu elinisile wenza konke uthola abantu siyaqhubeka yikho kuthiwa lingakhohlwa laba bembaleni ya siyekhonza izithombe kalokho sike sakufaka manje ukuthi sifaka okunye phambili ezinye izithixo singazithinta iziphi lapha nxa sikhangele ulula ukuthi siselula umunwe sikhombe emva sithi uIsrayeli yes awu-Israyeli wehluleka wayengakhonza njani isithombe isithombe sesilazo khathesi singeziphucukileyo ezinye zihlala ezikhwameni ezinye sesikhonza size sizikhonze thina lathi ngokuthi kunje abanye abantu kanisababona ukuthi ngabanye abantu yimi okumele ukuthi ngazakale yimi okumele ukuthi ngibonakale izimota zethu omunye umuntu imota yakhe kakulamunye umuntu oyidrivayo lanxa ngaze ayidrive omnye uthe ukhuluma wathi omunye lanxa unkosazana ngaze ayithatha ahambe layo esephenduka uyabuya ayibhoda ayicinga ukuthi kayifaka ngamadensini isithixo wonke okubuya phambili kwethu ukudlula uNkulunkulu kuyisithixo even abantwana nxa sebeqhakathekile kimi ukudlula uNkulunkulu sebenjani sebeyisithixo so ezethu izithixo ke uSathane usekufake ngendlela ukuthi siyazikhonza singananzeleli ukuthi siyazikhonza uNkulunkulu sesimbeke eceleni sithi mhlawumbe sokudingeka ukuthi ntambama sokumele inkonzo yemuli ntambama yokukhonza mhlawumbe bekule hlelo luthethe silubona ku TV umuntu sesifinqa izikhathi zomkhuleko ngikhaya ngoba kumele ukuthi siqede masinyane sithole lapha kungakapheli ukuze sazi ukuthi kwenzakalani so kuyisithixo hlobo esithandekayo kulula ukuthi silahlwe sithina sithi uNkulunkulu siyamkhonza ngoba esekaNkulunkulu isikhathi sesifinyezwe sesincinyane ngoba lekulolu hlelo oluqhakathekile umuntu ukuthi silubukela uNkulunkulu angana ngasivakatshela asincedise singaweli uthintile ukuthi kulula ukukhomba emuva kodwa isizukulwane sakhathesi siyakwenza siyakuphila khona lokho okunye mina ngubaba lapha ukuthi uIsrayeli kuthiwa enzelwe konke lokho okuthintile ukuthi yezi wayelikhangele nantiya imana uyibonile ibuye ngesimanga kodwa kuthiwa uverse 10 verse 60 wakuchaya indiva wakho ubini kodwa ke uzafithi ukuthi thina umusa wethu iyezi lakho nanti likhulunywa kuthiwa wayenguKristu Jesu kunjalo so uJesu wakhona thina siyam enzela umkhosi ngeChristmas siyafakaza ukuthi liyezi leli kodwa senzani ngemva komkhosi lo siphikisa umthetho wakhe bese sifuthi siphila impilo yokwala akutshoyo so ngenye indlela asingcono kula Israyeli lo thina ncenye yithi esiganga ukudlula uIsrael ngoba uJesu abambonanga babezothi uzakuzalwa thina simbonile ngoba sifakaza idate yokuzalwa kwakhe kumele simesabe sithuthumele kodwa isizokele sokucina ngezelele ububini ukudlula lesi umlimi kangenele ngomoya wakho engcele asisize sinqandeke ngezifundo ezinje sibuyele ekulandela umthetho kaNkulunkulu ngendlela yakhe efaneleyo
Okunye singananzelela ukuthi isono esezwa ngu-Israyeli isesabangela ukuthi babhode inkangala bayibhode uNkulunkulu wathi sizwe leso uzasiqeda saphelela enkangala sonke thina lathi silengozi yokuthi singaphelela khona apha emhlabeni singafika eKhenani ngoba abangena eKhenani abele 20 years kusiyaphezulu babili kakhulu thina ke lathi ke kungenzakala ukuthi sikhulume ngayo iKhenani mhlawumbe sibone izibona sezitshengisa ukuthi iKhenani seliseduze sokuchachwa thina singavuki vele khona khathesi sesishithini lapha esikhona yes singe uvesi ngo-13 mandlo laphana sike sikhangela indaba le yezilingo akusibalele uvesi ngo-13 kuyanqobeka yini okuyizinto lo akula zilingo ezilehleleyo ngaphandle kokwejwayelekileyo ebantwini njalo uNkulunkulu uthembekile akayi kuvumela ukuba lilingwe ngokwedlula lokho elingakumela kodwa lapho lilingwa uzalinika indlela yokuphunyuka ukuze limelane lakho ake nisichazela izilingo ziyeza kanti singena ezilingweni ezinjani vele ivesi ithini ngezilingo siyakunqoba yini kuyanqobeka kukhona yini okungaphezulu kwamandla ami yazi kwesinye isikhathi uyakungena enkingeni ufelwe ngenyanga eyodwa umangale so ngikhumbula uJobe ngosuku olulodwa kwakuphezulu kwamandla akhe yini kumlimo kukhona yini ukuthi hayi lokho okwami lokho lokho ngokwami ngedwa iBhayibheli licacile mama lithi uNkulunkulu uzanika indlela yokuphepha beyokuphuma uJoseph walinga indlela yayikhona wayilandela waphuma alright uJobe walinga indlela yayikhona indlela yabikhona kuswelakala amehlo ami akomoya ukukhangela esiphambanweni ukuthi Thixo ngaso kunje ngenzeni so indlela ihlala ikhona ngoba uJesu yindlela yakhona ngoba uthi indlela iqiniso lokuphila so indlela esinikwe nguThixo ayiswelakala esikumele sikwazi ukuthi izilingo zikhona sesitsheliwe nxa ubona ukuthi into leyi esibuya iphambana loThixo uhluphangisa ufone mthandazi Nkosi lokho kasokwesiKristwini ngicela indlela uza kukhanyisela singazethembi ukuthi kudala ngangena ebandleni mina kudala ngachumayela kudala umuntu uwile kusukela kukho kuAdam omile nguJesu phakathi komuntu lo Thomiye kaqaphele funawe indawo kulolo ukugcina zose okunye esikunanzelelayo ukuthi yena lo othuza sinika amandla udlule phakathi kwakho wakunqoba ngiyacabanga nxa kungumama Maforo nxa sinika abantwana iporridge ngiqala ngiliteste ngilizwe ukuthi lichiso kunganani nxa ngiyezwe ukuchisa kwankhona sokusenele sengimqhubeza umntwana usesidla kunjalo lathi lakithi uNkulunkulu engavumela ukuthi okunye kusehlele uyakwazi ukuthi ngalokho asenzele khona lokho asinika khona sizenelisa ukuthi siphume singabanqobileyo nginanzelela ukuthi okunzima ukuthi kwezinye izikhathi sitholakala izikhali ziphansi right sitholakala sisemumeni ongekho right ngithini ngitsho ukuthi nxa singayekethisa ukukhuleka kulula ukuthi siphile buchapha nxa singaphila impilo ezingaqhumananga kuKristu ngokufunda ilizwi lakhe kulula ukuthi siphile buchapha ukuthi uyathi ukhangele Maforo amavesi wazi ukuthi lingebi kodwa usutholakala ungo oyebayo kodwa ukwazi ngoba ngani kukho konke uKristu nguye osisizayo abe yisihlangu sethu thina okwethu yikuhlala siqhumile nxa singaqhumanga sisengozini yokuwa kakhulu akulasilingo esibuya ngengozi ungakhangela uJobe engakalingwa kwaba lokuxoxisana right uJesu kumbe uNkulunkulu wabheja ngoJobe right ebheja ekwazi ukuthi uJobe uyawina right ngoba sebekhuluma bafowethu ukuthi amandla vele lendlela yokuphepha kuyabe kunjani kuyabe kukhona so thina uhlupho esisuka sibe lalo ukuthi siyazikhangela thina ngikhangela amandla ami ngikhangela isilingo bese ngithi akuphumeki yimathi usithi Brooks kule ntshumayelo yakhe enye ngithandayo uthi uhlupho esilalo ukuthi nxa isilingo sisiza thina asigijimi sigaqanga amadolo ukwenza ukuthi isilelo sisithole sithe singibambe lesisilingo ukanti bome uthi ngisukume ngigijime ngibaleke so umlimi usithembisile
ngoba ethembekile uthi akayikuvumela isilingo singaphezulu kwamandla ukuthi uqala afake isilingo lesi esilinganisweni abese faka ukukholwa kwami akugxikanisa abese bona ukukholwa kwami kulamandla abese vumela ngoba isilingo asisithatheni ukuthi asikudelwa nguThixo kodwa ngumhloliso umThixo asivumela ukuthi singene kuye. uNkulunkulu uhleli yena uyasihlola ngalokho uyakubeka. Ke sikhanyele izixwayiso zethu isixwayiso sokuthi singaweli ekukhonzweni kwesithombe. Ya, ungakhanyela uKorinte waqala ngo10 ivesi ngo5 usiya ku22. Manje ngizacela ukhanyele uvesi ngo7 lo 8 lapha. Lingakhonzi izithombe njengokwenziwa ngabanye babo, njengoba kulotshiwe ukuthi abantu bahlala phansi badla, banatha, basukuma bagida. Akumelanga sihlobonge njengokwenziwa ngabanye babo, njalo ngosuku olulodwa kwafa ababezinkulungwane ezingama23. 14 lo 15. Ngakho-ke bangane bami abathandekayo, balekelani ukukhonza izithombe. Ngikhuluma labantu abalengqondo. Zenzeleni esenu isinqumo ngalokhu engukutshoyo. 20 to 22. Hachi, kodwa imhlatshelo yabangakholwayo inikelwa emadimonini hachi kuNkulunkulu. Njalo kangifuni ukuba libe lokuhlanganyela lamadimoni. Kalingeke linathe inkezo yenkosi lenkezo yamadimoni njalo. Alingeke libe lokuhlanganyela etafuleni yenkosi lasetafuleni yamadimoni. Right. Nanka amavesi la sifinqile uvesi 5 usiya ku22 yikho kule ndaba yethu khona phana sihloko zakhe. Kungani simele sibalekele sixwaye ukukhonzwa kwezithombe empilweni zethu njengamaKristu? Sikubalekele lokho kuthiwa ubaleka ungami kalokho sesikuthintile ukuthi kuyini sesilethelwe imbali ukuthi abako-Israyeli bangene engozini zethu. Funiswa uNkulunkulu ungcwele sihlobo zami esithandekayo. Ngifuna sikubambe lokho kubalela labo ke ukuthi uNkulunkulu ungcwele. Nguye umdali, nguye omele akhonzwe yena yedwa okutsho umbhalo. Yikho kwenza ukuthi lanxa enika umthetho wakhe umlayo kweIsrayeli owakuqala ukuthi lingabi labanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. So isithombe lulutho oluhlala esihlalweni sikaNkulunkulu, uNkulunkulu asuswe liyehlisa ubuNkulunkulu bakhe. Right. Ngicina umlimi ungasamboni into le yesingithungamela. Yesithethe indawo kaNkulunkulu ukuthi kwesina balekelanini ngoba umuntu okhonza olunye ulutho sengehlisile kuba nguThixo, ukuba ngumdali, usedalwe ngubani. Kwenza uNkulunkulu asukume ke aziveze hayi ngingumdali ukhona lapha ungeke uzimise phambi kwami ngale nthule. So indaba yezithombe le uThixo usiveze ukuthi ingozi iyadiliza uNkulunkulu yena engadilizekeki. Ngeke ukuthi ungamsusa ngoba ufana nomuntu othi abumba inkomo kathesi eyomdaka ingabhonga anti mama ngesanda ufihlise nje ubumbe enye engcondo. So singabhoka ngapi phambi kwaNkulunkulu? So yikho esinika isixwayiso ukuthi balekelani izithombe ngoba kuyingozi ukuthi umuntu akhonza ulutho yena uNkulunkulu ekhona kwenza ukuthi umlimi ambone ngasekho ngoba semsusa kale sithombe sakhe nxa ukuthi sedelele umdali wento zonke. Sedelela umdali. Kulenye ingozi futhi engifuna sithinte lapha nangwenya. Indaba uhluphe silalo ebandleni ngathesi ukuthi abantu bayabamba lokho amadimoni la befundela amandla kaKristu. Abantu basebandleni bagqizile abakugqizayo. Kule vesi lapha esibale ku21 uthi yena ngeke wanatha wena inkomitsho kaJehova lenkomitsho yamadimoni. Angithi phela ngeke wahlala etafuleni. Kodwa sibona abantu abaningi ukuyahlanganiswa. Ngozi bani? Uzakhuze uJesu ku6:24 uthi akula muntu ongakhonza kumbe ongaba labathungameli ababili. So ngozi bani esilayo kumbe bandleni ikakhulu yona le abantu bathi asikhonze kodwa koNkulunkulu uNkulunkulu ufuna ukupheleleyo anti siyavumela half converted is not converted at all. Angithi phela simele sibuye ngokuphelela. Angazi kule ngozi enjalo yini kusizulwane sakade ikhona. Kulezinto uSathane asezilethile wazingenisela sebandleni. Ezikukhonza kwamadimoni. Mhlawumbe ngendlela esizibekwe ngayo zaphiwa lamabizo esilungu
kwanganithiwa ziqondile. Right. Uzananzelela ukuthi kule mkhosi esikhona ekhona ngale phandle esesiyithethe sayiletha ngapha kumbe ngithi abazali bami abakhonzi kumbe umdeni wami ukhonza amadlozi bese ngithi mina ngizabonga ukuhamba ngiyehlala khona ngalanti ngiphatheke entweni zabo. Alright. Ngihamba ngiyawothelana umlilo wakhona ngale mina ngiwasiwakhona ngoba ekugcineni kucina ngidonseka ngisiya khona ngale ngoba ngihamba ngokuzethemba ukuthi hayi mina ngisoze ngibe ingxenye yakhona kodwa ngiphakathi kumbe kumele ukuthi kube lezi mali ezikhitshwayo kulombuyiso ngithi mina kangihambi ngizaphonga ukukhipha imali nje imali yanivele kuba. Alright. Imali liyana ngekamlipo so ngezindlela ukungahambi kwami kodwa ngiphathisile ngenza ukuthi umkhosi lona wabakhona ngibe ingxenye yawo. Kumele sime kumele ukuthi kucace ukuthi kade mina vele ngimi ngaphi lapho engimi khona imuli kumbe abantu bangakufanisela ukuthi ungapha kumbe ngime bebekwazi ukuthi angazuza kulokho kasokaphatheke iloba yiphi indlela. Alright. Njengebandla sifundo khonapho singakadluli ukuveze kwacaca ukuthi ukuba ingxenye yemkhosi yona leyo kulingana lokuhlanganyela lamadimoni. Waqathanisa lokuthi nxa siphatheka kunkonzo yesithebe kufanana lokuhlanganyela loKristu. So ngeke uthi wena uyingxenye ngapha uphinde ube yingxenye ngapha. Khona lokho sinanzelela ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ofuna ukuthi akhonzwe yena yedwa. uNkulunkulu olejealous. Olejealous ukuthi uthi maforo kimi ubuya ugcwele kumbe vele ungabi khona kunjani akula mandawo. So ezintweni ezinenge embona ngani siyekethisa ukuthi sibona ngani ngingaba yingxenye kodwa ngingasowa khonapho kakhulu. Uyabudlalela egroundini kaSathane angazi ukuthi siyabe siphephe okunganani ukuthi sithi thina siyahlala emagroundini akhe sithi hayi thina sizasihlalela kodwa kasisoingxenye yakhona lokho kodwa sisegumeni lakhe. Okunye iBhayibheli katsho ukuthi chiyani ukukhonza izithombe balekelani. Ngoba ngiyakwanisa ukuthi ngichiye isithombe ngiseceleni kwami la ingozi ekhona ukuthi ngingacina ngisibuyele kodwa uthi kasinjani kasibaleke ngezindlela uveza ingozi ekhona alubi izithombe lezi singagcina ziseduze ngoba uthi yena ngalokuthi uthi uNkulunkulu Israyeli unjani munye. So uNkulunkulu nxa emunye kuthi ukuthi akafisi ukuthi axutshaniswe labanye uNkulunkulu. Right. Sike sizikhangele zona lezi zithombe zinengi phela ikakhulu kwisizukulwane sakhathesi. Sike sikhangele siqathanisa la sesifuna ukuthi sizinqobe kanjani. Ungakhangela indaba ekuMakho 10 verse 17 usiya ku22 la kuMakho 12 verse 28 usiya ku31 zithombe bani sizivezelwa lapha bese sifaka lezinye singabe siyazibona ezikhona sikhuluma ngani lapha kuMakho 10 verse 17 usiya ku22 la kuMakho 12 verse 28 to 31. Sihlangana lo umfana wayenothile. Right. Nxa efika kuJesu uthi ngiyakubona sibili ukuthi uyangithanda ufisa ukungilandela. Right. But lento ekusithile. Right. Inzuzo yakho ekusithile uthando lwakho ngana alokaphelele. Akunceda abanye abantu. Ngoba uthando lalo kuNkulunkulu ayala kuNkulunkulu iluthando uNkulunkulu alalo futhi ebantwini laba ngabancediyo. Ngeke uyekele umuntu ehawula engumuntu odele umfana kaNkulunkulu lawe lifana. So umfana lo wavinjelwa uNkulunkulu inotho inzuzo ayelayo wehlule ukuthi ayabe labanye abantu yaba yiyo uThixo wakhe. So wayesekhonza isithombe esiyimali. So kuyavuma ukuthi imali ibe isithombe wehlule kuyisebenza ngendlela eyadalelwa ukuthi ibe lusizo ebandleni lebantwini abanye abantu baphile ngenxa ukuthi umuntu uthe kunika ngekunceda ayisiyo ukuthi udlalise. So imali ingaba isithombe ukugqoka ngizigcatsha ukudla abanye abantu kungaba isithombe
lokukhonza ngehluleki ngenxa ukuthi sengibona ngani ngingcono labanye abantu ngitsho lokuhlaba ilizwi lokuhlabela ngalinikwa ukudla labanye abantu bese ngikhohlwa unika ilizwi kungaba isithombe sinengi kakhulu konke sikufakayo kulethe udumo ngakithi kumbe sikufaka ngokwakuqala sokusiba yisithombe lokudla sibili sikuqhakathekisayo ungananzelela ufana lo waqhakathekisa inotho yakhe kakhulu okokuthi kwabanzima ukuthi ayehlukane lenotho yakhe kulokunye lathi sokuthi uyeza umuntu esithi nxa isisu sesiyisithombe uyathi thina siyahamba sinjalo sizalahla egedini lezulwini lokho sikulahle so ngibona ngani okungasilamulela maforo ukuthi sicele uNkulunkulu ahlale ezinhlizweni zethu ebe esebusa ngoba okunye ukuthi kube yisithombe uyabungananzeleli futhi lokuthi sulesithombe abanye yibo ababe kubona ukuthi nxa kungafakwa into yakhona umntwana engabuya evele emazweni hayi ngesabatha leya lisoze lisibone awusisubuyile mbubhudu ubuyile wangazathi luthando kanti sokuyisithombe sokuthi yikho sokubuya kuqala okunye kubuye ngaphansi so uNkulunkulu kabuye kuqala God first siyabonga ukuthi bahlala bekugcizelela ukuthi uNkulunkulu kuqala okunye kuyehle kuzaba lula Isaya 42 verse 8 yakhuza indaba yezithombe leyo bese kukhulunywa ukuthi yiloba kuyini okuthatha udumo olufanele kuNkulunkulu sokuyisithombe loba kuyini uthintile abantwana imsebenzi kwesinsikhathi abantu imsebenzi yabo yagijima umuntu nxa sokungumsebenzi uNkulunkulu ekhulumile umuntu asukume uNkulunkulu ekhuluma kusekunkonzweni asukume ayiphendula ifoni yakhe lo ofonayo usenguNkulunkulu uJesu abesesilethela indaba yokuthanda uNkulunkulu ngengqondo yakho yonke ngamandla akho wonke ngaku ezithi uthanda umakhelwane ngalokho njani uzithanda kodwa uNkulunkulu uthandwa supremely akulanto elinganiswa loNkulunkulu kuyini esikuthola lapho sizananzelela ukuthi ezikhathini eziningi kulezi izinto esesizenza sithi senzela uNkulunkulu kodwa zingelani loNkulunkulu zingavezi uthando lwaNkulunkulu kodwa ziphakamisa thina ekucineni kucine kubonwa bani thina mhlawumbe ngihlabele groupini mhlanokho yimi ngedwa kuphathi yami ngilindi group ibizwe bahambe baye kuma phambili bonke bese ngisuka ngilami ke ngizihambele bangilindela abantwana benkosi mhlawumbe ke ngibadonse ngithi mina kangikho kusasa ngikwazi ukuthi ngikhona bangincenge kumbe ivoice ichile ngizwa ngiyakhwehlela sengincengwa mina sengiyisini sefuna ukuthi ngenziwe isithixo ukanti umlimo ekugcineni angagcine ithethe le voice yakhe ngicine njani ngingasahlabi so umlimo abese sithi yena ungakhala lapha uqala ukuthi sithanda uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke umphefumulo wethu wonke la ngengqondo yethu njani yonke bese owesibili ufana lo wakuqala right yes ohlufike khona thanda umakhelwane njengoba unjani uzithanda so ngezinye indlela uNkulunkulu kumele ukuthi ngimthande ngendlela yonke abese sithi ke bese ngithanda umakhelwane akathi ukuthi njengendlela othanda ngayo uNkulunkulu uthi njengalokho wena unjani uzithanda ngowayi ngoba uNkulunkulu akulathando esilala loNkulunkulu olungalingana lo ukalothando lomuntu olungana nothando uNkulunkulu engimthanda ngalo kakhulu sikubambeni khona bani nxa seke mina ke ngeke ngilale ngingadlanga kangeke ngibe le hunger strike mina yes nxa ukuthi ngeke ngilale ngingadlanga umakhelwane wami kangalali engadlanga mina ngilo wokumupha iNkulunkulu akutshoyo siyabonga ukusibekela ayona leyo indlela indaba le kayipheleli khona lapha Moses prophet uyayibeka uyijulise uqinise indaba le kuyini esimele sikwenze Mandla sisiya emaphethelweni laphana sikhangela umcabango wethu ojulileyo ibhuku ngu Testimonies for the Church ivolume 9 ipage ngu 215
Sithola ukuthi kungaba lezinye izinto esingaba lelungelo lokubana sizenze kodwa zinqabela umsebenzi kaNkuluNkulu kumbe siba isikhubekiso kwabanye abantu. Kuqakathekile ukuthi zona lezi zinto siyehlukane lazo. Uthi uPaul zonke izinto zingabe zivumelekile kodwa ayisikho konke esikwenzayo. So siyaxwayiswa ukuthi kukho konke kasenzeni izinto senzela udumo kuNkulunkulu. Nxa kungasaletha udumo kuNkulunkulu sokuyisikhubeko kwabanye, inkosi sisize sichiyane lakho. Izihlobo ezithandekayo, ayeni sifundeni ukuthanda uJesu uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke lengqondo yethu yonke. Simbekeni uqala. Uhlupho esilalo lokusukula yilo nalo lalukhona eKorinte. Yilo lalukhona enkangala. Sibonile ukuthi baphetha ngayiphi indlela. Mina lawe akumelanga siphethe njalo ngoba senzelwe konke. Uyabona indlela esihambayo uJesu uyihambile. Wanyathela ameva wathundubeza ukuze mina lawe nxa sesinyathela wona lameva singahlatshwa. Usenzele konke, akula silingo loba sisodwa esizaza kuwe ongeke wenelisa ukusinqoba. Asithembeni uJesu kukho konke esikwenzayo. Mfundisi Dube, ngizacela usifinqele isifundo sethu ube ususikhulekela. Siyabonga abalaleli labukeli ukuthi uNkulunkulu ngothando lakhe ufuna sifunde imbali yabayizolo abasandulele ukulandela uThixo ukuze lathi sibe ngabahamba ngendlela yakhe. Nxa ubala ugwalo esilunikiweyo nxa sigoqa isifundo olubhalwa nguDade kaWhite The Advent Review and the Sabbath Herald November 18, 1884 ipage 770 uthi yena wonke umuntu owamukele kuvela ezulwini inzuzo kumbe isipho ulomlando wokuthi akusebenzise ukuthi abanye abantu babone uNkulunkulu. So njengamaKristu silomlando wothando komunye umuntu ngoba sathandwa nguThixo. Sinikwe impilo belo sakhetha saba ngabalandeli bakhe savuma. So silomlando ukwenza lokhu ngoThixo ukuthi wonke umuntu ke olothando leqiniso kaNkulunkulu uzabalekela isithombe sobumina sokuzibona ngcono kulabanye abantu. Ngiyaloyisa ngiyakhuleka kasihambeni kuThixo ngokuzehlisa sizidela aphakame thina sehle asibe nesikhathi somthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga kakhulu ngokusikhumbuza ukuthi umlando esilayo luthando kuwe labanye abantu. Sisize ukulala izithombe eziphakathi kwethu ekukhulumeni ekwenzeni lasekufiseni izinto sifunde Nkosi ukuphila ngendlela yakho. Ususinikele isifundo sisuka lapha sinika amandla ngamunye wethu. NgoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.